Abantwana abancane ngegama lenkosi uJesu. Amen. Beningekho bendisekhaya iziveki zi2 kodwa ndabuya kule veki. Mfundisi. Yes sir. Ndade ndavuka uba ndilapha mpela. Amen. Amen. Hallelujah. Ngilapha. Jesus, umnandi ke bangcwele ukhonza lapha, khonza nani. Amen. Kakhulu. Icela lesivuleni pha kuncwadi kaJohn chapter 11. Sorry, John chapter 12, not 11. See verse 24. Zocela lesifundele kwiBhayibheli. John chapter 12 verse 24. Verse 24. Ngiqinisile ngithi kini, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini ingafi, ihlala yodwa. Kepha uma ifa ithela izithelo eziningi. Yes. Hallelujah. Amen. Sifunda lapha kule ndawo ithetha ngenhlamvu kakolweni. Yes. Uma ithiwe phansi ingafi, ihlala yodwa. Kodwa uma isifa ingene emhlabeni ife. Ithela isithelo esikhulu. Amen. Hallelujah. Amen. Kahle ekufeni kulapho kukhona isithelo. Amen. Uma ingafanga akukho isithelo esibakhona. Praise the Lord. iBhayibheli lithetha ngokufa kaJesu. Ukuthi uJesu uma ezofa engafanga angeke kube khona isithelo. Kodwa isithelo siyoba khona ekufeni kukaJesu. Amen. So sibuyele ngokusize ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu nathi asinaso isithelo singafanga. Kubalekile wonke umuntu ongumzalwane afe kubuyena bakhe ukuze akhone ukuthola isithelo. Hallelujah. Ngaphandle kokufa kwakho akukho sithelo empilweni yakho. Siyababulisa bangena egameni likaJesu. Hallelujah. If ungahamba ngokuya emoshali uzofika kukhona abantu abanye abadudulwe belokweba imali. Abanye ufika bedudulwe besirapist. Uzofika khona inhlobo zaboni abafileyo emoshali. Kodwa kwezinhlobo zaboni bafileyo emoshali bebesenza izinto ezahlukene. Uma uya kulo ududuliweyo ngoba beyokweba imali, kosokuya nemali ibeka phambi kwakhe esefile. Akakwazi ukuyithatha imali ngokufile. Hallelujah. Kuyo yonke into umuntu noba ebethanda kangana umuntu ebeyithanda kangakanani iKFC. Kodwa mose ibeka phambi kwakhe efile. iKFC akasenandaba nayo. Ngoba kutheni lo muntu ufile. Amen. So abantu abangafanga abakhona ukuthwala isikhabo. Abanaso isithelo esininzi ngoba bengafanga. Into ebalulekileyo. Singathandaza sithandazela ama-gift wethu ukuthi makasebenze kakhulu. Kodwa eyona ndawo aphihleli khona kusebufeni. Singazila ukuthi ama-40 days. Sizila ukuthi 40 days no 20 days. Sithandaza ukuthi uNkulunkulu ndincede igift yami isebenze kakhulu. Kodwa akunasithelo ufe. Udinge ukuthi uthini ufe ukuze kuthwaleke isithelo esininzi empilweni yakho. Amen. So isithelo thina siyi-product yeseed efileyo.
Hallelujah. Amen. Siyi-product yesidi ethe yafa. Amen. Kwaze kwavela i-product esidi. Isho ukuthi le nto lena akukho product enovela kuwe wena ungafanga. Udinge ukuthi wena ufe ukuze kuvele le nto kufanele ukuthi ivele kuwe. Malibonke igama lenkosi. So isho ukuthi ke ukufa kufuneke wena usacrifice ngawe. Amen. Amen. Ukufa kudingeka ukuthi wena ube nguwe osacrifice ngempilo yakho. Wakusacrifice wena ngempilo yakho. Ukusacrifice ke ukuthi usibona uzithathe uyozibeka ku-altar. Ufe kwenzeke lento ingafunwa nguwe ifunwa nguNkulunkulu. Praise God. Ukufa isacrifice ukuthi kwenzeke ilizwi lomunye umuntu lingenzeki izwi lakho empilweni yakho. Lingenzeki intando yakho ebomini bakho empilweni yakho. Kodwa kwenzeke intando kaNkulunkulu phini empilweni yakho. U-Abraham ngesasikhathi wayethatha Isaka eyomnikela. U-Abraham wayeneze amyeke u-Isaka. Kwanceda ukuze athi uNkulunkulu musukumbulala wayephakamisile umehlo omkhulu so wayezomnquma nyalo u-Abraham. Kwavela ilizwi lathi musukumnquma indodana yakho. Nayi. So kukhona izinto ezikhona ngaphakathi kwethu. Njengabazalwane. Ezibamba isithelo empilweni yethu. Ekufuneka thina sisacrifice singame konke ngempilo yethu. Ukuze thina sikwazi ukusinda. Sithele isithelo esiningi. Ngoba thina singakhange sasacrifice ngemizimba yethu. La iBhayibheli uzothola kukhona isihlahla esasisihle sisikhulu. Kodwa lesi sihlahla esasisetshenziwe safakwa ifertilizer yonke inhlobo yefertilizer. Kodwa sasingena sithelo kusomaphakathi. Sasingenaso isithelo. Njalo kwakuhlele kuyophela isithelo singekho. Uze athi umnini wegadi athi lesi sihlahla masikhitshwe. Amen. Masikhitshwe ngoba siwaste emhlabeni. Ngendaba asinasithelo. Kwenziwe yonke into ngaso. Sisetyenziwe kodwa akukhona iphumayo kuso. Amen. Kuze kuthiwe masikhitshwe lesi sihlahla lesi. So ngifuna ukuthi bazalwane kubalulekile ukuthi njengoba sikholwa sizinikele ukuze sife thina, ukuze siphile sinesithelo. Umuntu osemoshana umbone engayithathi imali nobe beyithanda kangaka, isizathu ile kufile akasaphili ngeneno kweside kodwa uphila kwela side. So izinto zeside akasazikhanuki ngoba usephila kwela side. If uyadliwa kwela side izinto zela side kodwa ezangapha kwela side akasazidli because akasaphili kwelicala lawo. Ngifuna ukuthi ke abangcwele benkosi nathi njengabazalwane abakholwayo siyazithanda izinto zikaNkulunkulu. Siyazithanda izithelo ezisuka kuThixo. Kodwa ke angeke sisithole isithelo singakhange sife thina. Masiqale sife bangcwele ukufa. Kuba siyavuma ukufa sizothela izithelo eziningi. Kodwa singafanga singenza yonke into esiyenzayo. Umuntu ofile uyakhona ufika umdonsa nangekhala nje so. Angenzi lutho. Noma kuthobe namandla kangakanani. Ngoba akasaphili kweside kodwa uphila kwela side. Amen. Amen. Akasaphili ngeneno uphila kwela side. Noma ungenza noma ungalela amanzi ashisayo ebusweni. Umuntu ofileyo ngoba akaphili kweside uphila kwela side.
isho ukuthi thina singabantwana bakaNkulunkulu asivumeni sife size singaphili kweside sikwazi ukuphila kwela side lapho. Then mase siphila kwela side kulapho sizokhona ukuthela isithelo. Kweside siphila kulo akukho sithelo. Kodwa isithelo sikwela side labafileyo. Umzalwane ophilayo, ongumzalwane owamkela uJesu Kristu kufuneka avume afe. Amen. Esovuma afe ezophila aphile kwela side kwela khala. Hallelujah. Praise God. Baze bathi abanye athi ngiyambalela. Uyenzile lento kokuqala. Angeke aphinde kwesibili. Athi kudala ndenza lokho. Kodwa ithi iBhayibheli yona umuntu obonile ngixolele. Amen. So ithethe ukuthi lonto leyo ukuthi kungafi. Kubalulekile ukuthi sife. Sivume ukufa thina ukuze siphile kwela side. Asikho isithelo sinosithela esinoba khona singafanga. Ungaba ngafast 40 days. Ungaba ngathetha ngelwimi. Ubuye uzitolile. Uprofete. Kodwa ungafanga. Ezo nto zenza kweside kuphela. Hallelujah. Kodwa kwela side kodwa uNkulunkulu akazubiseli. Because uNkulunkulu uzilisela ngabantu abatheni abafileyo kweside. Amen. Ukuze baphile kwela side lapha. Ukuthi bamwele asivumele ithiliso ngaphandle kokuthi ukolweni awe phansi afe akangeza veze sithelo. So nathi besifana nalokolweni ekufana basife ukuze kuvele isithelo. Uba sifile lapha abantu uNkulunkulu bambona singakhulumanga. Bambone ukuthi singakhambe sakhuluma. Amen. Amen. Bathi sisibusi mababona abantu ungakhambe washumayela. Bathi asidingi ntshumayela kodwa sifuna yaphaphenza khona. Amen. Ngoba babona ntoni babona isithelo. So kubalekile ke singabazalwane asivumeni ukufa. Amen. Asivumeni ukufa. Sivume ukufa. Singathandazeli amagifti kakhulu. But sithandazele ukufa kakhulu. Uma sithandazele ukufa kakhulu, amagifti azawuvela ngoba amagifti kufanele avele emntwini ofileyo. And kufanele ukuthi uNkulunkulu adumiseke ngomuntu ofileyo. Angekho uNkulunkulu angazukiseki ngomuntu ofileyo. uNkulunkulu uzozukiseka ngabantu abafileyo. Ngifuna ukuthi bazalwane sivumeni. Asivumeni sife. Noba kunjani vuma ukuthi ufe. Amen. Ukuze uNkulunkulu azukiseke ngempilo yakho. NoJesu wavuma wafa. Waze wasukiseka uNkulunkulu ngempilo yakho. Thina siyiproduct kaJesu owafayo. Hallelujah. Kambe uJesu eshaywa hayi ukuthi uJesu wayengenamandla. uJesu wayenokwazi ukubisa ingilosi zezulu zibabulale bonke. Kodwa ngoba uJesu wayefuna kuzukisela uNkulunkulu, wakhetha ukuthi aboni bamthufele, bamkhafulele ebusweni, bamshaye, bamenze yonke into ebuhlungu. Ewe ade ayongena engcwabeni. Esenzela ntoni? Wayengabhekanga yena kodwa wayebheke into ezovela. Ebheke thina. Amen. Ubaba nivumile ukufa. Kukhona abazovela basindiswe. Kukhona bezofa, kukhona bezokwenzela nazinto eziningi. Njengoba sikhona lapha ephozweni sinokufakaza obahlukene bezwe kuJesu. Yonke lonto iphumaphi? Iphuma ekufeni kaJesu. Nomzalwane uyafa. Ukuze uNkulunkulu akwazi ukuzukisela. Hallelujah. So ngaphandle kokufa bazalwane
angeke uNkulunkulu azuyiseke. Kuthiwa thina singabantwana bokholo ngo-Abraham. U-Abraham ngokukholwa wavuma. Amen. Waze wafuna nokusacrifice ngendodana yakhe. Wafuna uyisacrifice indodana yakhe futhi wayezosacrifice esilokhu sisho uNkulunkulu. Amen. Ukhona into efuneka sibambe le ndaba ethi esilokhu kusisho uNkulunkulu. Lento nizoyenza nokuba ningayithandi nokuba isenziwa kodwa uma uNkulunkulu esithi yena nami ngizoyincama ngingayenzi ngoba kutsho bani uthi. So kubalulekile ukuthi sivume sisacrifice ngempilo zethu ukuze singaphili kweside siphile kwela side. Inkosi ke